Elyon nimero 10 akaba ari we kapiteni. Abari kapiteni kuri uyu munsi. Tubibutse ko uyu munsi ari n'isabukuruye. Isabukuruye y'amavuko. Kuri tariki rero. Tariki y'amavuko. Akaba ari we wambaye brassard, akaba ari we uri kuyobora abagenzi be. Kugeza ubu akaba ari ubusa ku busa, match nibwo igitangira. Turebe Elyon ayatatse ariko bawurengeje. Reba ariko we ari kuburu wahereza ba ntabwo wasabira mugiye gari afite baro gyuri najyare. Reba jya harahagana muri kona, jyamuhagana muri kona. Igiye gari afite baro jya usabira hari. Bashapu sabe baro hagati. Sawa dukine, we hana warari. Sawa twegere. Sawa tugende. Abakinyi ba Peaceful Team bafashe. Sawa nzungu tugende. Vuba muhe baro. Estasha arayigwa sawa, Elyon arafashe. Reka turebe. Twegere. Egero muntu ntakiniye baro. Sawa tugende Elyon. Sawa Elyon nta kibazo tugende. Tanga barari. Elyon bakaba mukoreye ikosa. Kapiteni wa Peaceful Team. Ni kufura rero ya Peaceful Team. Giye guterwa na Rwatubyaye nimero 6. Shiramo ishoti rikomeye aramwizamu. Reba uko neze. Shoti rikomeye. Sawa. Ariko Rwatubyaye jya utera ishoti ariko wanashizemo wanarebye izamu ntago ari gupfa gute. Iriya shoti yuriteramo cyari kujyamo. Kwatake. Komeza nuza we agwe. Subira nzungu. Kocha. Kwa habaye penalty. Genda ite. Perezida reka nuza mwunguza itere penalty mu batarengeje imyaka 10. Katurebe